Soal yang pertama, bacakan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Soal yang terakhir. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Nabung ini, nabung. Dia. Nah, dia. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, kalinya ada pas-pas. Hari ini kelina pas-pasnya. Ya, benar loh, manfaat juga. Yang setiapnya akan musabakah yang kini beli itu dulu pas loh, pas.